Shanda Dem Partiye bojara penjimji imraliye vegeriya. Peka rudave Shanda Dem Partiye imraliye jara evile pişti bir yara svefikirina PKK'ye, Serdana rebere PKK'ye Abdullah Öcalan kiribuji imraliye vegeriya. Buroya çapemeniye Dem Partiye iro eşkere kir ku endama heyete imraliye Pervin Buldan u parezer Faik Ozgur Erol ji bo hevdîtina bi Abdullah Öcalan re çûn girtîgeha imraliye. Didaksuyaniya derbare Serdana ku cara yekeme piştî biryara fesiskirin û çekdanîneya PKK'ye pek tedehat gotin. Endama şandeya imraliyeya Demokratik Ekolojiya Partiye Pervin Buldan û parezer Ozgur îro çûn girtîgeha imraliye. Dem Parti teviya îro piştîbanga seroke giştîye MHP'ye Devlet Bahçeliya bîstuduye çiriya peşina 2024 cara pencemine Abdullah Öcalan li girtîgeha imraliye ziyaret dikeye. Heyeta Dem Partiye imraliye beredi 26 kanuna peşina 2024 22 kanuna paşina 2025 27 Sibate u 21 Nisan'ede çar caran çubu imraliye. Didu hevditinin despekede Siri Sureya Onder an Pervin Buldan cihgirtibun. Di hevditina seyeminde ligel Pervin Buldan u Siri Sureya Onder hevseroken giştiyen Dem Partiye Tulay Hatimogullari u Tuncer Bakirhan parezeren buroya hikukiya asrine Cengiz Çiçek uye Cengiz Çiçek uye girtibun. Dem Partiye heta nihaliser hevditine iro di dahuyanine daye.